Iya. Ah, yo besti yo. Kita alasnya giribig tuh. Pinaawi di anyam tuh. Oh, cara nanti kia besti tuh. Saya para ronok video nama. Ini sambung deui wae. Tuh. Ya, tuh. Tuh, besti tuh. Saya konten moe pare di lembur. Kurang ipis ya, Kang. Ah. Jadi sim kuring tes di samping sok ke bandara ya, ke pesawat. Moe pare ge bisa, besti. Trailer ge bisa. Tuh. Anya era tuh udah bikin dahar. Tuh. Tuh besti di kampung mah kudu bisa moe pare, kudu bisa dahar hungkul. Tuh. Tuh gitu tuh, tinggali. Tinggali besti tuh, kadieu betot tuh. Kurang ipis, Kang. Wah, kayak gini bolak-balik. Kayak gini bolak-balik besti, taya hiji deui. Taya mah ku giribig tuh. Cuma ku terpal tuh, ku terpal ge bisa besti tuh. Ku terpal ku naon we ku simut gitu naon. Tuh besti, betot heula. Sing ratanya. Ah, kade sing rata ye. Oh. Aya nu disebut konten sapopoe teh moe pare ke seharian tuh. Keun bae ulah dipikiran wae konten tapi moe pare ge kudu dikontenkeun. Saya nama algoritma meta teh resepna kanu semangat. Semangat konten. Ya, tinggal itu. Ya, tuh. Tuh. Oh. Nah, kita matching guys ya. Jadi lamun orang geus panen, parena can garing ek digiling ek diheler. Dipoe heula besti. Nah kitu. Salam semangat, salam. Salam semangat.